Miaka ithatu na ndinethiri kuma Kenya bakuringa kura na gutara barabara ingenda batongeria kireite mwanya mwanya kuma KMCA gwitia kia rais na ndene miaka ithatu mugaruruku kathumba nijonekete jaria mwana kweberwa gitene kwa Rigathi Gachagua na Professor Kithure Kindiki ajukia kanya kawe kagitene kaka Kindiki nonekete kwamba kwanda kambi ruterero rwa Kirimara Tharaka Nithi na Kinyamiro. Kindiki agikarataka akwenda kurikia njarene akariba Kirimara nethirito ageka ikarobege siasa kinya kwa wairunduni akioneka kubekira mawira ne kathumba endio riu kuri bamwe batongeria bethirito bakioneka kuga kinya batimenyithitwo gukone mitemanie je ondiu kireo ni untu nikiaremerete Miru kiri mitemanie je muthuri muriuki atumirikire na ndene kiri gichunki gya siasa ugorobanarwa Irunduni rino rietwa rire rukiri siasa cia Miru na rero riumene na ndiunga iria sikinyite nja munini wa mutongiro mugongo Kithure Kindiki. Irunduni ni nja kwawe ni fire si fire noma si noma Gachagua kwingwa na Kithure Kindiki gutonyethwa utongerera munini wa mutongiro mugongo ndiunga ya mbere ya Miru kuona Kindiki arikare ni musijo Nairobi. Mungetaka rais azuru Meru County development program ya siku 2-3 kama vile anazuru mahali ile ingine. Tuongee na yeye na hata jioni alale huko kwetu, tuongee na yeye tumwambie ile mambo tunataka so that he can unlock what is locked at the moment. Indi nandiko mwerijo mwamuthiru munini wa mutongiro mugongo ethire twagitire ndiunga yawe ya kwija Miru gitumi nandikite kumenyekana indi kirigutirio guku kiumia kimwe mbere agita igambara kwija kaunti ya Miru onekana na micemanio na kariba kaunti ya Miru njako Irunduni kumekuru ni two term tuendelee tusiendelee mbe mbithi Kinya tongeria bangi wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni kana atabukura Meru. Ndiunga iji siejete nyuma riboti kuonania uria sukuru imwe tena iracibithuku ontobo nandi bwatuma rais wa Kenya etatongire ba kaunti ya Tharaka Nithi mucie munene Karone rais indi aja nandi munini wa rais atakinya kiri mucemani jwa atongeria ba kaunti yawe Gitumi nandi tenkunyo na kariba kaunti ya Meru. And I want to assure you we will go out of our way to make sure that every school has good modern classrooms in Kenya. And that journey we are traveling, we are on course, we will reach there. That's how you modernize a country. You don't modernize a country through tribalism and nonsense. Kwa kaingi abunge ba Meru ni bagekeno muno ni bagwitandia ngugi na thirikari nene. Serikali ipewe nafasi ifanye kazi. Sisi tunajua kupiga campaign. Ifikapo 2027 tutasimama tuseme serikali hii imefanya 1 2 3 4 5. Mnataka maendeleo ama mdomo mrefu? Sisi tutaongea. Tuseme kama mnataka maendeleo tuingie maneno ya kupiga nduru, kupiga drum kila siku na kupiga siasa. Sisi hatupigi siasa hata wakisema nyinyi tunawachilia tu. Tunaangalia tu na tunaombea Mungu. Indi kulingana na micemanio iji kuonekana ati abunge baba ni jakabaremi kugira thirikari iji. Hakuna wajinga Meru. Na hakuna wajinga hapa Adwana. Hawa watu ni number 1 usiwaone hivi. Wanaelewa kila kitu na kuangalia tu wanakusikiliza siku ikifika wanafanya kazi. Gitumi Kindiki asirita wengwa kuthondeka rietwa. Na wale wengine wakati walikuwa kwa viti walifanya nini? Mimi niko hapa leo nikikwambia what we are doing with the president on various sectors. Kiratongire bangi baruga micemanio igi ire kuthithika batikumenya na tutukuri etantu nete antu ora batiri ubeta lakini twaromba haya tongeria wa Meru heshima twaromba etantu bake baeta kudimin utongeria bwanga na mutu muntu ethingia na tuwe mu shoro Meru ura munene na kumenya Meru rumite for the last 2.5 years Meru irari ntakene na niromba tukuromba Professor Kindiki ukendo shokia Meru ntakene ringi anytime we engagement na tongeria it is good involve the people's representative baba tari governor wetu akethero akimenya twiromba retu iri itwewe kanya tuendelee na peace ira Meru
atongeria ba Meru ibayo heshima. Maendeleo ya kuendelea Meru itukuitikia hiyo yana maana kimo Meru. Kure kire kinene nekethira bunge ba Meru kabare migukire thirikari nene mwanka munini ore Kithure Kindiki ajukire kanyaga gwita akari nikenda omba guciendekithia. Hauwezi taja barabara moja, daraja moja ama project moja ya hospitali ambao wameleta hapa Meru siku ile walikuwa na viti kubwa. Ya? Kana boja iri ndira Meru itona gitikia guru takia munini wa rais na komba kwithirwa Meru abate kumenya unene na umbani bwa giti giki. Sasa umeona maana ya kuwa kwa serikali? Mumeona saa hii deputy president ako area hii. Sasa maneno inasonga kusonga. Muthuri Muriuki, Kichungi gya siasa.